I ćao svima ljudi, moja Master Gamer ljudi. U ovoj epizodi igram, nećemo ništa igrati, šta mi je više, nego radimo reakciju ili ti provjera se ne nasmeješ. Nasmeješ neki. Da. Idemo na ovo, vidi. Nadam se da ovo nije copyright. Lude babe. Ja sam pustio lude babe. Ovo su stvarno lude babe. Spavam samo ja sam. Ja sam puta ja ovo vidio ljudi. Nije mi smešno. Glupa balara. Glupa si babo, šta radiš na YouTube? Vadiš tamo. Nije mi smešno čoče. Glupa baba računa. Ljudi, fail clip. Fail. Aj, ovaj. Ajde. Fuck, ja sam postiglenje. Je smiješno. Pojeo je, nemamo slatko. Ovo, brat, nije smiješno, što smeju. Ovo je jedna mala šunta. What the fuck, kopenje dete ovdje. Jedan like ajmo. Nema tebi. Koja? Ovaj će padne sigurno. Ajmo, idemo box. Box je 9 žak. Karate Kid. Evo jedan like za ovog lika. Sad se vam desi. Oh my god. Ljudi, umorte za to. What the fuck. Ovo znam. Novu igru. Ne! Brate, koliko krava ispala. Koliko je krava ispala, nije mogla da stane. Au, fail. Like za ovog lika. Failova je čovjek sve. Oh my god, ovo boli. Evo će da boli.
Da. Da li je ljudi ovo? Oh my god. Oh! What? Super Mario! Jeden banán, člověk. Ale byl prásy. Skyler, ale. Iza, kraj je. Jo, mrzim ti, ne znam. Nemoj, molim da nam mi ga pokazuješ. Ne, neću gledam do kjere. Šta je ovo? Za najgrozniji kraj u mom životu. Thanks! Ljudi, morate ostaviti like. Evo, ja ću vam link ostaviti like. Ostavite like na moj video, a ako se svidao ovaj njegov video, odite i pogledajte ga. Ali pogledajte prvo moj video, pa onda pogledajte njegov video. Ili kako hoćete. Ali eto. Ostavite like, subscribeajte se i posjetite kanal The Devil Boy. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pa, ko što sam ne